Yesu ashimwe. Tugiye gutangura ikiganiro mu muryango, haziko yo mu muryango. Tugomba rero dutangure n'akaririmbo. Haleluya, 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 dushimwe. Haleluya, 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 dushimwe. Haleluya, 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 dushimwe. Uraganje, 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 Sia. Uraganje, 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 Sia. Uraganje, 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 Sia. Urimana, 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 Mesia. Urimana, 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 Mesia. Urimana, 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 Mesia. Urimwiza, 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 Mesia. Urimwiza, 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 Mesia. Urimwiza, 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 Mesia. Data, mu izina rya Yesu Kristo turaguhaye icyubahiro n'amashimwe kuri uno mugoroba, kuko ari umugoroba mwiza, umugoroba mwami udasanzwe, umugoroba utandukanye n'imigoroba twabayemo. Mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti turatanze, urakoze. Mu izina rya Yesu Kristo tugushimira ku byo wadukoreye, wadukoreye ibihambaye, wadukoreye ibikomeye, ubona waturinze ukatuzigama. Abari biriwe nk'uko twari twiriwe ariko badashitse isaha ngiyi, twe ntaco twaguhaye mwami. Ubuntu bwawe nibwo bwongeye kutugaragaraho. None mwami, ubonye ko bibaye byiza uduha gukoranira hano mu rugo mu izina rya Yesu Kristo. None turaguhamagaje gutangurane natwe kandi uze kurangizanya natwe. Mwemu wawe atuyobore, mwemu wawe atuje imbere mwami. Akanya kose tugomba kumara turi imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Uratugirira neza, uratuba hafi mwami, utugire neza, uduhishurire mwami amabanga yawe. Kandi data wera,
muryango, maze data wera utuyobore. Porogaramu yose tuyishyize mu biganza byawe, uratugirira neza muri byose. Amashimwe icubahiro bibandanye kuba ibyawe ubu n'ibihe bidashira, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Haleluya. Wundi aho tugiye kumva amajambo y'Imana mu muryango, dusabikanye ijambo ry'Imana. Reka rero duhe akanya mama pasiteri adusomere amajambo y'Imana tugiye kwiga ko kano kanya. Kaze mu kumwakira, dukomere amashyi menshi Imana yacu. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Turanezerewe cyane muri kano kanya. Reka dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Amen. Turasoma igice cya mbere, ijambo ry'umutwe rivuga ngo amazina ya ba sekuruza ba Yesu Kristo. Igitabo kidondora ukuvuka kwa Yesu Kristo, umwana wa Dawidi, Dawidi wa Aburahamu. Aburahamu yabyaye Isaka, Isaka yabyaye Yakobo, Yakobo yabyaye Yuda n'abandi bavukana. Yuda yabyaye Peresi na Zera kuri Tamari. Peresi yabyaye Hesironi, Hesironi yabyaye Ramu. Ramu yabyaye Aminadabu, Aminadabu yabyaye Nahasoni, Nahasoni yabyaye Salumoni, Salumoni yabyaye Bowazi kuri Rahabu, Bowazi yabyaye Obedi kuri Rusi, Obedi yabyaye Isayi, Isayi yabyaye umwami Dawidi. Dawidi yabyaye Salomo kuri muka Uriya, Salomo yabyaye Rehobowamu, Rehobowamu yabyaye Abiya, Abiya yabyaye Asa, Asa yabyaye Yehoshafati, Yehoshafati yabyaye Yoramu, Yoramu yabyaye Uziya, Uziya yabyaye Yotamu, Yotamu yabyaye Ahazi, Ahazi yabyaye Hezekiya, Hezekiya yabyaye Manase, Manase yabyaye Amoni, Amoni yabyaye Yoziya, Yoziya yabyaye Yekoniya n'abandi bavukana mu gihe cyo kwambukanwa i Babuloni. Kuva mu gihe cyo kwambukanwa i Babuloni, Yekoniya yabyaye Shalutiyeli, Shalutiyeli yabyaye Zerubabeli, Zerubabeli yabyaye Abihudi, Abihudi yabyaye Eliyakimu, Eliyakimu yabyaye Azori, Azori yabyaye Sadoki, Sadoki yabyaye Akimu, Akimu yabyaye Elihudi, Elihudi yabyaye Eliyezari, Eliyazari yabyaye Matani, Matani yabyaye Yakobo, Yakobo yabyaye Yosefu, umugabo wa Mariya nyina wa Yesu yitwa Kristo. Nuko ba sekuruza bose guhera kuri Aburahamu gushitsa kuri Dawidi ni 14, kandi guhera kuri Dawidi gushitsa ku gihe cyo kwambukanwa i Babuloni ni 14, kandi guhera ku gihe cyo kwambukanwa i Babuloni gushitsa kuri Yesu Kristo ni 14 nyene. Imana ishimwe. Amen. Iki ni igice cya mbere dusomye kivuga amazina ya ba sekuruza ba Yesu Kristo. Ku gice cya mbere guhera ku murongo wa mbere gushika kuri 17. Nakanya keza rero kukuyaga umwe wese yumva izina, nimba ari izina rishasha wumvise urivuge, nimba ari ikintu gishasha wumvise ukivuge. Imana ihabwe icyubahiro. Nimba ari ikintu wize ukivuge, ubisangire. Haleluya. Amen. Karibu duhere kwa papa wacu. Haleluya. Amen. Murakoze cyane. Jewe ikintu gishasha novuga numvise igiharuro 14. Yego. Kuva kuri Aburahamu gushika
Rero kuri Dawidi kuri Dawidi ni 14. 14 kuva kuri Dawidi gushika aho bambukiye I Babuloni. Babuloni 14 Rero hanyuma kuva kwambuka kuri Babuloni gushika Yesu Kristo. kuri Yesu Kristo ni 14 ico ni ikintu gishasha Amen. murumva ko muri rwa ruvyaro muri ba basokuruza ba Yesu igiharuro 14 kije inshuro zitatu Ni ukuvuga bose hamwe n'imirongo ingana. 14 kugwiza gatatu ni ukuvuga 42 yego 42 Imana ibezanire cyane. amen Nicyo ni ikintu gishasha twungutse. Ya nanje ngitangura gusoma numvishije ngo igitabo kidondora kuvuka kwa Yesu Kristo, umwana wa Dawidi. Dawidi wa